Duluk subuh 20 tahun naik kemudian nak bawa gajang mengurna. Ilo calon nami sakamu, lawan nami losna. Sabuna, ay sabu masak kami kedua. Lalu muse, mololong nama jalur sampai dua kamu. Siap kami hula-hula. Ikut nama gagak ibadah ku pasator mo, hula-hula selalu. Imana huma tuh kami abang ada. Alada kita nama taringut dia ada tuh kita. Tunggurai terus kita sonari di son. Imahami siap kami shopping, mana deh? Kita biarkan apa yang dulu nabi zona di son. Parsiluri Syahan. Iya. Jadi boleh apa Pak? Ada tahun orang asing halakna mengudahun orang asing diatur. Ada yang nabi noto. Apa sampai dua nama jalan. Di Sorma dua dong. Nanti si sini raja di rumah sahuta di hatau komu Salima dua. Abe neng pemulahuna di Sorma dua. Jadi dah iya ke kurang ratusan dobiong itu mah. Ada yang mana binoto di Sorma dua tuh mereka sampai dua. Nah, melulung sampai dua, aso sudah jeleknya. Ini mana bina? Jadi semua lima manusia yang hamil bertahan. Jadi gabi majalah horas. Kebetulan ala nausawa honor raja Nabi diulang Nabi Raja Ethiopia. Kebetulan anggo hudo Tuhan inangon, na pantas calon tainang ikut urus tujuh lebih. Nak sampai dua lebih, 4 orang doi apa? Alai lima akal udah lagi lu masa pidua asa ho tahu makokok sudinion akabere naon do akapokunon asa ho tahu itu ngani bagaso na songoni do pangidua na ako iru nei raja nami memang pas dui i pangidua nami ala ulono bulan seri matua do pe alai na hala inaon do patok manggugogon pasak lukman yang ipasa udah kisah pidua na songoni do raja nami akatula gabi ma amang guru Bang Raw HP di dokter na tua mulu tahu lah harus ada tak nak nope kita udah ada ikat di sok aku lu sok itu sering itu kan tahu dah aku di sok aku dah alai sonari na borkot maksud mudan wae maksud ina boron naik ay mau nang lihat lu sampai itu aku lu tutup dari mulia wadong ina mana udah sulit tuh udah sulit tuh pokok kelengmu iya. Ingok pun siapa ingok utangmu tuh udah alanya hamang baru tak salah kita molo dihami adat molo nungai do ulus sapi tua dan gabe ti pauni lepas sabuk bemana ainak ma aro bena sesorok naik kan udah salah kita dia udah ngelakai Pak Dabudi Pak Dajulu macam ulus pas sabuk do bemana suruh tapi macam ulus sapi tua muse udah biar musuh isalu bisa pas sabuk tak kotor udah be nang mangada be kibe itu sih untuk kita lari. Jadi Sony ada kontrol dah. Ya, Sony mah dihalai nang ate turu hobi. Inang molo suara munai pangidu munai. Lungahu hatahon. Alai sesuai tu pangiduan di ulah-ulah ta. Molo tupe di pasak nasida ulus tujuh. Tu halai nang langsung marah ate nang ate uropi. Gabi. Edi halai nang. Ate nang ate. Ai hol lagi molo diruhut. Mau di berada tetai. Nato ho jalan nanti ko sebelum ni hula-hula Raja Zopi. Galas nirwana, tujuh ma pasar raja. Sony ma, kan raja namanya katula. Ini jadi barang buyon. Gari Babi jo. Dari majalah horas. Dari majalah horas. Very soon. Kamu selalu hula-hula nami, pangiduan nami. Jam 10 kan lumobi ma di hamu pangulan di huria nami asuton sian HKBP Siluang. Jolo dibuka huria ma ugora hami ma hula-hula nami. Doa tulang nami, tutongan di bagas nami. Jam 10 tepat. Isima hula-hula nami, doa tulang nami. Di hula-hula nami na pasahaton sabut. Di tulang nami pasahaton sabut. Suaksoni hula-hula nami pasahaton 7. Jadi sohani ma karaja nami akatulang. Kan lumobi ma dihamu tulang nami sihan.
molodung di pasahak rajai ulos sabut molodung di alamanan non raja nami akatulang molotun pe di pasahak tamu ulos nama radowani makobol akapa hukum du akaberen walun lebar las marohanami sonima suara syak kami tuhamu tulang nami siahan Jadi mula tema dia mong borunan. Ini karino agka urus panggabi may ngadus roa kan do. Alay boa nang boru di karino agka urus. Holong. Di agka uduran nami. Alana kami kurang doholong. Boha terjalani hamu na yang boru nami. Gabe majalah horas di hamu molo di hula di tulang nami raja siahaan suaksuni yang di hula-hula nami rajai si hobbing molo ulos holong ujalo kami do siang tulang nami do hula-hula nami sobi alai pangiduan nami naking molo ulos na makadoani baik siat tulang nami suaksuni yang hula-hula nami walu lebar mapasah tamu raja nami akatulang akaku nungalas bero kanami Gabi majalah horas molo di kadus ni roa. tulang nami tulang rorobo suaksuni tulang manghiyuk nami bona tulang nami bona ni hari nami mata ni hari bicar nami suaksuni nang dihula-hula nama tinodohon raja nami akatulang nunga ukur hami tibo nami molo tumpe di pasahak raja itu kami urus nama hadoani opak lebar nunga lasro nami aja datang pala be marudo solong soni ma ele o pangiduan nami gabe jalan horas alai molo di hula-hula nami hula-hula na poso lubis do abarita molo ulos na marhadoani katulang ako pasang ato muna ma opak lebar alay molo tupe pasang ato ulos solong tu kami para gilang muna berani do kami so ni masuk arah syak kami Nami, asya ko namar pangido dah kamu nak katusli hula-hula. Iya. Tapi mangaliak kamu nak ado. Ay patorang mudo di julu ni raja sugot di haroro ni hula-hula. Di nanaing si pato muna manok ba hula-hula. Aduh. Totor mang la jabar manang na jabar manarot manang na totor manarot jabar mang na totor mang la jabar. Nang jabar mangihutimu. Ay patorang mudo sa ulan hulu sepedo kamu. gabe mara jaremi ya tong wala ni muskon naking gabe rago konsen Jadi bingung tahun. si kopamu borahami tutongan ni bagas nami lima nakisong pangiduan nami di tulang nami pasato sabut suaksoni hula-hula nami rajai suaping pasato tujuh duk sikop pulau tadi jamu akar raja nami akatulang buanot tama ima damang na sarimaduon tutongani alaman nami goron nami mamusi hamu saluna raja ni hula-hula nami raja nami akatulang akauku molo tumpe so pangiduan nami naking namar miak molo kami pergelan umar pangiduan totor mengalak jabar ma tabay takas do hamu sombon nami di pogu ni alaman nami alai molo tu Totor manarot jabar ramang nak totor mangala jabar. Ay berarti hula-hula mangalap. Bah, unang itoro may kamula-hula muda mangda. Ikot totor manarot jabar ro benomo. totor mana roja Ido. molo di hamu tulang nami do hula-hula nami duk sikop tataruhon da mga pengarap persatok pinani tongdo panak pohon nami do hamu akatulang akaupun tutongan di bagas nami suaksoni natuto nami natuto di hutan Ulang cicipang gajang. Right. Bakok mamay kamu gajang na. kebetulan sesuai itu ulah tamak sogot Ketujung. dan mungkin wala panak pohon nami hula-hula nami Ketujung ini. kodok do hamu tulang nami sian so ni mapagidon nami Iya. Alana tuh membuka ujung tuh. Iya, terus gabiok kamu. Gabiok kamu. Iya. Tapi mana sangatan? Anyon, tulang munon, nakasatanon, panglaluri yun. Sugot. Pertanyaan, alay ko naman, las marwa. jadi ni mau rasa raja nami akatulang mulai ati gudang ma guru ko kami to amu saluna hili-hili do pagiduan nami naking bos roha nami anggiat maju laut tabar sugot dilihat Tuhan ma tiurniari dilihat madame do las niro ana sia tuwa ta paringga base asa bu isikop daula ulau ni diari marsugot so ni masong hano ta hata mo lehate na buhi tarpasat tami to amu hula-hula nami
Agak bingung ko holay riyan no ay ngala no sorong ido miki asi po buha mo di japi ka mangan. Nasa mangan do kita sugot. Sebenarnya laki hutah ya dunia. Agak bingung nga ay ina sa mangan do kita sugot. Masalah oras diramu. Japi ka mangan. Nah tujuan hutah. Kami berpangiduannya. Kami berpangiduan. Bisikop sebagai. Mau masalah jam permainan. Kosuranan. Kami nama itu. Jepi ka mabeno para jangan menjadi no sauta.